Yes, ibihe byiza kuri wowe mukunzi wacu, bihe byiza rwose kuri wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu. Ndaje ngo tuganire ku makuru agezweho muri uyu mugoroba. Ni amakuru y'imikino yiganjemo rwose Rwanda Premier League cyane, kuko aka kanya nk'uko muri kubona kuri screen zanyu basanzwe bakurikirana umupira w'amaguru wo mu Rwanda. Ikipe nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rishinze ishyirahamwe rishinzwe kureberera icyiciro cya mbere Rwanda Premier League, bakoreshaga logo nk'iyo ngiyo ivuyeho. Rero bamaze kuba baterekaho logo nshyashya nk'uko muri kubona kuri screen yanyu. Ni logo yaje gusimbura yari isanzwe ikoreshwa nyuma y'uko yishyirahamwe ndetse iri league cyangwa ubwo komisiyo ishinzwe kureberera icyiciro cya mbere mu Rwanda bavuga bati nta guhora mu kintu kimwe. bavuze bati nyine reka dutereke hanze irogo abantu bazajya batureberaho bakabona ko dutandukanye n'abandi. ngo abantu bamwe bagiye bakritika mu ruhande rumwe bavuga bati nyine si ibintu byari bikenewe cyane ko ngo bo bavuga ko bamwe bahamya ko ngo logo yari isanzwe ariyo iyi ngiyi nyine. Abantu bavuga bati iyi ngiyi yari isanzwe niyo logo nziza, niyo international, niyo itari ifite ahandi hantu nyine icanganiye cyangwa nyine idahuriye n'abantu cyangwa idahuriye n'ikindi gihugu. Bavuga bati niyo yari nziza ugereranyije n'iyi bazanye. Ubwo namwe abakunzi bacu nyine bakunzi badukurikira muragenda mumbwira ese ari iyi logo nshyashya cyangwa iyi logo bazanye inshyashya na logo yari isanzwe ikora. Iyi ngiyi yari muri kureba kuri screen, iyi ngiyi niriya bazanye nshyashya ni iyihe nziza? Ibyo ngibyo nibyo nshaka ko mumbwira muri comment. Ubwo rero ni gutyo gahunda zimeze. Rwanda Premier League yamaze guhindura logo izajya ikoresha mu bikorwa byayo bya football. Mvuye aho ngaho mpite ninjira mu mikino ya Rwanda Premier League. Ni umunsi wa 26 kuri uyu wa mbere basozaga iyi mikino, nyuma y'uko ku munsi wa 5 Kiyovu yatsinze Gasogi 2-0, AS Kigali kanganya na Mukura 1-1. Ku munsi wa 6 Bugesera gatsinde Tenseri 3-0, Amagaju 2-1, Polisi ya Eremereke 0-0, Rutsiro Rayon Sport 0-0 Gicumbi. Umunsi waje ku cyumweru Gorira Yanga yatsindaga Musanze 2-1, APR itsinda 1-0 AS Muhanga. Uyu munsi ku wa mbere hari yatawiwe umukino wagombaga guhuza ikipe ya El Hilal ndetse na Marine, aho byaraje kurangira igitego 1-1. Emmanuel Fromo watsindiye ikipe ya El Hilal nyuma y'uko umuvandimwe witwa Nizeyimana Mubaraka yari amaze gutsindira ikipe ya Marine igitego cyabo cya mbere. Ni umukino ikipe ya El Hilal yakinnye idafite bamwe mu bakinnyi bayo b'ingenzi bari bamaze n'igihe bakoreshwa. Uwo ndavuga Jean Claude Girumugisha, agaruka ku muvandimwe witwa Adama Kuribari, ubwo kongeraho umuzamu witwa Mustafa wa Drago, umuzamu wabo nyine ntavuga ari nawe wari umaze igihe rwose akoreshwa nk'umuzamu wabo wa mbere. Ubwo ni umukino nyine bakurikiye no kuri The Quick Times News. Igitego cya mbere ni gutya cyari kimeze. Attention, Rugira ya Wasani acobeka pasi atatsi imbere za Marine. Chanyoye Marine. Lese Marine mubahamashi. Barakubwira bati nubwo twagusuye turagusuzugura, nubwo twagusuye ntabwo watumenyera kabisa. Aramuroba neza cyane aterekamo Bavaria. Marine muri hehe? Abafana ba Penda bizi bamujyanye kuri Marine, muvuga muti Marine duhagarikiriye Al Hilal ku minota 30 baterekamo Marine 1 Al Hilal ubusa. Nka data bakoze amakosa bya bindi navugaga. Hilal Yego, cyo ni igitego cya muvandimwe witwa Nizeyimana Mubaraka ku ruhande rw'ikipe ya Marine. Ikosa abasore ba El Hilal bari bakoze nyuma yuko bari bataye umwanya nyine bagasiga espace ku ruhande rw'ikipe ya Marine. Ubwo Marine mu kanya gato kashize rwose nayo bahise bayishyura gutyo.
Atansiyo Hilal muri box. nta kitsinda byihorera. Atansiyo Bezo. Iminota 5 ntiyashira mwaduteretsemo igitego tutaracyishyura. Terekamo neza cyane kabisa. Al Hilal ku munota 33 awushoboye cyane kubwira ati yego ubwo ni gutyo gahunda nyine zari zimeze. Ubwo icyo nzajya nkora nyine no kugenda narabumvisha n'amajwi kugira ngo mujye munakunda The Quick Times News, kuko niho hantu honyine ukurikirira imikino yose ya Rwanda Premier League ndetse n'indi mikino igiye itandukanye tugenda tubagezaho. Ubwo ku rutonde rwa champion ikipe ya Al Hilal yahise igira amanota 55 aho irusha ikipe ya APR ku amanota 3, mu gihe Emelec ifite 49, mu gihe APR ifite nayo nyine 52 ikaba irusha ikipe ya Emelec nyine gutyo. Ku bugana Afrika ikipe y'igihugu ya Eritrea yari yasohotse mu mikino y'igikombe cya Afrika mu gushaka itike nyine yo kujya mu matsinda ya AFCON. Hari hasohotse abakinnyi 10 bahamagawe bakina iwabo mu gihugu cya Eritrea. Muri abo bakinnyi 10 basohotse, inkuru navuga iri kugarukaho hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahanga ku mugabane wa Afrika cyane n'abatangazamakuru bikomeye, nuko mu bakinnyi 10 basohotse bakina imbere mu gihugu cya Eritrea, 7 batorotse mu gihugu cya Afrika y'Epfo aho bari bagiye gukina n'ikipe ya Eswatini. Abakinnyi 7 mu 10 basohotse baturutse muri shampiyona y'imbere hariya mu gihugu cya Eritrea baratorotse, baburiwe irengero mu gihe ubwo bari bagiye gukina n'ikipe ya Eswatini nyine hariya mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Nabizi ko igihugu cya Eswatini nyine nacyo ni kimwe mu bihugu navuga bidafite ubukungu bugiye hejuru cyane, niyo mpamvu nyine nta stade bafite yemerewe kwakira imikino, ku mikino yabo nyine bayakirira hariya mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Abakinnyi rero bagera kuri 7 mu 10 bari basohotse bajya gukinira ikipe y'igihugu ya Eritrea mu mikino yo gushaka itike ibajyana mu matsinda. Ubwo abantu kugira ngo mubyumve neza, ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuko ibifite amanota nyine wavuga ko atari mabi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu kuri FIFA ranking, yo ntago akiniye imikino. Bafata ibihugu 12 bya nyuma bikanyura muri playoffs kugira ngo bajye mu cyo nakwita nk'amatsinda yabemerera nyine gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afrika. Ikipe y'igihugu ya Eritrea yagombaga guhura na Eswatini ndetse baranayikuramo. Ikipe y'igihugu ya Eritrea yarakomeje isezereye ikipe y'igihugu ya Eswatini. Mu gutaha abakinnyi ngo bagiye kubashaka basanga aho baryamaga ngo rwose nta n'igikapu gihari. Ubwo ni ukuvuga ngo baratorotse, barabashatse barababura. Ubwo rero murabyumva neza ko aba Banya-Eritrea sibo batoroka, abanyarwanda sibo batoroka gusa. Bigeze kuvuga ngo barwatubyaye ngo baratorotse, ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngo yagiye gukina muri Maroc n'Abanya-Eritrea batorotse, kandi mu buryo noneho turi muri viziyo. Ubwo rero ni ibyo ngibyo bivuga kuvuga ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane w'i Burayi ni inkuru navuga nk'ebyiri nshaka kugira ngo tuganireho zonyine rwose kugira ngo mbe mbashimira cyane. Ni umuvandimwe witwa Vinicius Junior, umukinnyi wa Real Madrid ukomoka mu gihugu cya Brazil, umukinnyi uri kwinjira mu mwaka we wa nyuma w'amasezerano ye. Umuvandimwe rero Vinicius Junior akaba yifuzwa n'amakipe menshi cyane agiye atandukanye, harimo n'amakipe nyine yifuje kumuha amafaranga menshi cyane rwose bikabije, kuko buriya amakipe yo mu gihugu cya Aziya yakwifuje ibintu biba bikomeye cyane. Uyu Vinicius Junior rero yamaze gukora attempt ndetse anaganira n'amwe mu makipe ari ku mugabane w'i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya, harimo amakipe yo muri Arabia Saudite za Al Hilal ndetse n'ikipe ya Al Ahly. Ubwo tutibagiye n'ikipe ya Al Ittihad. Izi ngizi zari zemeye kumuha amafaranga yari yose ashaka, bavuga bati wowe niba wumva Cristiano Ronaldo ari we muntu uhembwa amafaranga menshi kandi ukumva uyashaka, turagukubira kabiraye tuyaguhe udusinyire. Uyu Vinicius Junior ngo akareba akabona muri kariyeri ye
agifite igihe cyo gukina kandi cyo kuba yatsindira ibihembo bitandukanye. Uyu Vinicius akavuga ati kuba nari naranze kongera amasezerano bishobora kuba ari bimwe mu byankozeho kuba naratwaye Ballon d'Or, kuko muribuka neza ko hari igihe Ballon d'Or yatanzwe Vinicius yarashwanye n'umuperezida w'ikipe ya Real Madrid, bakavuga bati bayihaye Rodri, n'ubundi Real Madrid ikanga kumurwanirira, bakavuga bati rero Vini shaka uburyo wongera amasezerano ubundi ibintu bigende neza muri Real Madrid wazatwara n'iyo Ballon d'Or wifuza. Vinicius Junior rero yamaze gufata umwanzuro yuko agiye kongera amasezerano y'igihe kirekire, akazayongera mu gihe uwo masezerano y'umwaka asigaranye azaba arangiye. Ubwo ni amasezerano afite mu ikipe ya Real Madrid. Nazaba asoza amasezerano agaba agomba kuba ahita asinya andi y'igihe kirekire mu ikipe ya Real Madrid, ndetse akaba yiteguye no kuba yabakinira rwose yishimye cyane uyu Vinicius Junior. Iyindi nkuru navuga muri Real Madrid ni uko ngo ku munsi w'ejo bagomba gukina na Bayern Munich, ni imikino nyine tuzakurikira kubera cyumweru cy'icyunamo. Hari abakinnyi bagera kuri 5 mu gihe bazaba babonye amakarita batazakina match retour. Ubwo ni byo biri kuvuga mu ikipe ya Real Madrid ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Nsoreze kuri Neymar Junior Santos mu rutayizamu ikipe ya Santos FC mu gihugu cya Brazil. Uyu nguyu yanyuze mu makipe atandukanye arimo Santos yakuriyemo yerekeza mu ikipe ya Barcelona, aho yavuye yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain, akanyura mu gihugu cya Arabia Saudite mu ikipe ya Al Hilal. Ubwo uyu Neymar Junior Santos rero nyuma yo gusubira mu ikipe ya Santos akanayifasha kuguma mu cyiciro cya mbere mu mizo ya nyuma, murabizi ko ikipe rwose yari ifite ibibazo bikomeye, bavuga bati rwose gahunda zo kuba twamanuka ziri buze ko rwose kuba tuzegeka kuri Neymar, cyane ko umukinnyi duhema amafaranga menshi ariko imikino nayo dukina ni mikiye kubera ko ahura yavunitse. Uyu Neymar rero nyuma y'uko avugize ikibazo cy'imvune cyo mu ivi akagira rwose na operation zitandukanye bakamubaga, ubu ngubu Neymar abakunzi ba Brazil, abakunzi ba Samba Boys, ndagira ngo ngumenyeshe ko Neymar Junior Santos yamaze kubwira abakunzi be ndetse no kumenyesha kampu yiwe yuko Neymar Junior Santos skills y'uyu rwose bagomba kuba ari tayari cyane mu matariki y'igikombe cy'isi rwose, ngo uyu nguyu rwose ngo abamukunda mwese ntore muhangayike rwose, ngo azaba hari yiteguye kuba akina igikombe cy'isi rwose, ngo bakunda Brazil rwose unimugire ikibazo nimuhangayike cyane. Nsoreza ahangaha mbifuza gukomeza kugubwa neza, cyo ngusaba ni kimwe, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibi biganiro tugenda tukugezaho bya buri masaha rwose, kandi ndakubwira yuko utazicuza kuba warakanda subscribe. Ahangaha nitwa Pasi Govinda.